May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay waseyani. Lutuna karambaka saya kami, ambakana nanuka utenguku. Inaubuna nabuikan nakadi, naturang napachisu. Ang nasere ang nakalangin saya dotu, nisakit. Sere en la kalagin dayado tu kinakoroni kakoroni Nindayado kinakoroni mada ang ilosera sera tumay en la tomani irang nasere Sada banareke ang nasere ang nakalangin saya tu isakin na may nasinga ang nasere ang nakalangin daya tu kinakoroni
Turakan marama terbo keno nelo ni sambulu bina kasaka na tomorto na matilolo may mata sa lebu na kasala kami kantabu na matilolo ni Ben Baliwayo ya na santun swinges weekend na kamakao sa roya isa so na randin so tira baka na nusar nga balabu ni rongo na ser makao weekend no gutubo li senai lei to tu na bola bolai do na bola gayado mai biao na bola neonisimo tukai sibi to bekenda na tolo de tinika tolo na miniti na buno ndu ndu so nda be sema tiki na ka bi binga rabin dai samba di bulo sa tu ni bi kemuni na nonda bubale redi bulo ndo bata na ka bi binga rabin dai na bi buno ni sema tu mai kin bi bubale bo turanga mai nonda buno lo manu vici mai na dol nonda buno ba tala kin na bi korro ke na be bubale ni tok na be matini mbar rabi na be ni anu sa bikin tabak tu ni bi kemuni na ka bi binga rabin dai ya na radio bulan do bata bi matin tuli lebu na nonda buru wili kino merke kelani sa eka bi chuna buno bikitu en ra na sabi bia eka bi lebu Israel sa bolang sar chunga nembongi bikim ni nabio kani mai na tokelau bambulo sa talanga ni bikemuni nando bata chunga mai na lomo ni buno lebu merke en ke nabia sana tu do sar wili kino Hawaii mai Canada mai Alaska na deba ke mereke na kabi bin grabe din dai wa ka nui ni bina ka bu ni bitokani na kabi na ko kana kene bagrau enda sana tu bagrau manta menta na rongo manta ni rongo en kabi na ni kuwa ni ochi ni rongo enda sana ngai tomana o ya na no da bimbulongo di chiko en kabi na ni kuwa en radio ambulon do banta mena coach kenda vata chiko mai no do bitokani o sabore ta chiko na no na bidu chiko no do bulang en kabi na ni kuwa yan sembera todo ko ya tar bulungo di kenda manta o na kenan dau era kota mai bola ka bikenda bi kaya chiko menon do no lomani bichi bota la kenan gitu ken be se burubura en kabi na ni kuni sibi kenda tolu en tini kelima na miniti Vakatanga uti por Raul Flying Fijian. E matai me vosa mai ana asa ni matani tu komano kamikamida na ibuki ni Prime Minister ena buku ni kena mberatiku na non randingi taki na ibo lesi kena matambosi ni bendingi kei na bola ni abu ni boga bulewa esa sulia na Fiji One News na taro ki bua na bunilawa ke na lewe ni vale ni bola ni abu ni boga bulewa ka semberatiku ni dingo mena ngonungo endo na tugu mai bua na bunilawa ka sembernin dua talangana kaya madala mai wana chairman ni matambosi ni COC ko City Beni Rambuka membaleta na tikinongo na ngonongo saboti nga indo na lewe ni matamboso ya ka na kene mbale na seng ni raw ni na ba do rendo na ba tulewa na buku ni tutu elala tigo na to ni besanga semberni tawani tale na runa indametambe karao mai lala ni oti non mai kere na non ba dengu ko na liu ni Fiji Fest ko renge bani marama ke wini wai ifremi wangai na beti sabandi taga mai ko kami da kina Fiji One News ni sabola ka mai nangauna na adokina na bendingi take ambiuta na matabila wai mai no suri ni kuwa na wini lewa badengu ni Fiji Link ko Shinez Voice na nona ibola kere me bali mauti ka kereti ko na bibandonu ni matabila wai mengole kilondoni Englandi rei ko voza ni kuwa na mata itura ni lawa Sengid Somren mai no suri mbete kitiko ko voza na kena vagabondo gitu na wanga buka nanda kai me buka mai no suri kilambasa esa mbeta ki ko voza na nona senga ni vaga muria na lawa ni buka ka tiko na wasi tulu sanga buluga bitu ni Civil Aviation Security Regulation ni tini kadio dio sanga buluga ba kila kasamitaki ni bula kogo toboruno ndulu tin kawalu ena rara ni wanga buka mai no suri ni asebuni lewati ni Fiji Link kanga isanga ni baga muria na lawa ena kena bondo tu na wanga buka na FJ32 nanda kai ka sanga kena lawa ni betango maki ena tambana ni buka bora itaka kina matabela wai ko meli bosawale mai na bola ni ndo bimbe taki ni matini tu ni sembere ni ngarabe ni karua ni wasiwasi ni bele wai ni na toro nango no membiu bata na kenre bola itu to doko krea ko bosawale na matabela wai metarongi boze na buku ni nona bola kere ni mbale mauti tarongo bosawale be boze se sabaga da batu na itu ba kini mbula na tadina kandina ni duruti gona ICU me baka itigo na nona bola
tukuno kobos kina mate vila wai ni tadina dengoda ka lenga taletiku nga nona tibuso ka doba mayungo sisanga tigu nikila tigu kin ICU sisanga tukuna talenga kina mate vila wai ni na rai ena laki bo tigu nga ena ndona hotela mai tini na turani lewa somna tena vila wai ka tukuni veibos me varu takana tugu matata membeleta na nona tigu me londoni kena vola tugu vobuni wai kina valimbula dhuru tigo kina na tadina ena nama kina tubu vai labo bongo mendua na tubu vai labo ndina kabe rau ngor non tugu Dr. Janes Sami na kenanda uena ve kabe labo mana university ne deba tukuna ko Dr. Sami ni na ngandre bibua na matini tu dogobata metubana na tubu vai labo saba mbauta na economist ni tubu vai labo ni matini tu kana kadiba kini Singapore rombukongo ena senga suchar ni na talitaki ngo ni kena pa kasamata kina tutu vai labo etaratu na nonda banua kina ndina ulebu viwa na milioni na dola kasana ndondonu kina matini tu mepoka tuluwasara voka mangosa tukuna ko Professor Warden Nazi ni matini tu ena ndondonu mepoka lele itaka na nona vayanga takilabo iya kaya ko Dr. Sami ni na voka lele itaki na vayanga takilabo ena rauni voka malu ataka na mbula voka ilabo voka tura me voka pinaka takatakinga na matini tu na voka rauni nona vayanga taka na ilabo na tubu vai labo ena tubu laki kina tubu vai labo ni matini tu membeleta na be singni mataka kana vaador na yala kartu vaador karawunu takatumai ena ngona ni vending dingi ena yambaki ronondo rusanga bulu karua ena ndoti kono nona ituku na Prime Minister Siti Beni Rambuka na vitu na kaloko na mbongi ni kwa tukuna kina na Rambuka na be kaimbimbi so enganreva na leoni bonua ena ngai vostali tugani na asambimbi ni vengarabi ni matini tu esa varete isare tunga na ngonongo na Fiji One na nona itugu na turanga na Prime Minister na tambana ni be bang donu takkena nonda bonua na Fiji Correction Service esa vagan deuda tigo na visala me walikina na oso ni vali be sume lambasa kane lulu botawa ni tambana ni be bang donu takki ko salote panapasa nirto sakre na matini tu me be buke na tikinongo ena ngono we wol so bulu gabi tuto do tigo na kanda erangara bitigo ena vali ni besu mai lambasa ena ngono go sibienen rau ka rabesu tigo ena tutongi mate na vali besu go edingo makediti ko na kisito do sara o ka kina wer na marama kabaga kina gibeira era rimanda tuko na ko panapasa ni sa sibietiko na sibitetigo na wili ni vali besu go lambasa na wili endo donu meratigo loma iya era serao tigo nirna ngaravi erto nuni tu na mateni tu na buke ina buku ni lenga sutaba tigo ngona tambada daka ni be bagando donu taki barita na turana Prime Minister Siti Beni Rambuka ni tuku vai labo ni mateni tu se baro kadiba kena borombukongo ena sanga ni rai sanga bakani na maro taka kede ia ena garaba bina gasaranga me keni naki be baka ndo batataka na itostosa nonda bonua kena nonda sanga kiliu laveta taki tingu Rambuka na nona ndola batiko na mbosinya sana bo turanga kolau na tikinongo ka ko Rambuka ni na tiko na programu bo ena barita ki mai na tubu vai labo ni mateni tu ka boga bina ka kina be mateni tu kawili ki bitime non rito kani ka bandi takatale na kena yalondina na nonda mateni tu ena kena ngapanga ngato taki na viwe kani kina be mateni tu e burabura sana bogo boleh nyoti na wa soko poni di tuku membala tan ko sele bo turanga sabale do na be musaki be bawo sor kunurmaka sampai saya jawab kau yang nampak sila buat turanga, yang nampak duri buat lawa apa tu saya ambil bau. Suara bika apa tur mekina sana tiko ni tu di mana tergilam di mana tu karena kamu lagi tiko, ada siapa baru buku kau nak betul sebul. Sampai cuma tengah di bawah duri, buat mata tu buat lawan nampak sila buat turanga. Vile sote ume Amerika. Wale uno nubulaka.
Tuko ni bago chilabo. Nungla ko sa kasi isang makina na matentuin doon ka. So sa mama ito ang mga nilaw. Ang mga nilumati. Mga matuko. Bilo ito lama. Nabibali ni Big Ravi. Nino na kapat ng Divine Fijian Group. Ito yung kinanong tapanan ni real estate. Sabi na sa talaga wala, dito ka na ano ko? Lawan na may listale. Siya nga ni matat ito nakawit ko ya. Na isa ko lang ito. Tapos binuwi na kabira. Erang gay wende taka. Isa ngalala may tiko na nanda menua. Nanda menua. Nasa boleh. Lewa mortal ni tabi. Erdo barara, barara. Nanda turang ay tumtumur saya lihat. Tapos binuwi na kaya na labing tamban ay sohor, sulia labing wende taki. Sa ngalala. May tu kawagar na namitay. Flying Fijian no Simon Rewalui na non rakau na lewe ni nona timi anang gito ni sot ni World Cup na ba kyongo esatini na ba kino no ba itabiti na tim ni biti na sot ni burubura ka sadambe to ti boru na tim ni biti na pata ni kota finala ana ba kyongo na don be ba tabuli ni timi Simon Rewalui ana sangani na biutin do na batangin ni de medobi ana sot ni burubura ana kena wana matatiko na timungo kena sot ni burubura ana ngandre vanandoni be ba tabuli ni Flying Fijian menandingi tak etul sanga bulu tulu nandong gitu kena sot ni burubura ia ana ba tauti gongori ana non na ba reitekira nandong gitu ana sot ni Pacific Nation Cup tini kawalu nandong gitu mana Fijian rua era sandingi taki kena tim ni biti karasa suleti go endo na bolem lebu ber na nonda karangito tigo ma Europe sapo ngango vitu sanga bulu kandu na singa me baro taki koi kina na tim ni viti ana matai ni nondo tu na rua nangito botombo wata ke wele si ke Australia ni mbara ni reto nangai lagi sota ke Georgia ke na timi ni Portugal endundu ibalai na kena baro taki na timi ni Flying Fijian zana mbakyongo ni baga toba tani kena bengu na Saudi na buku ni bawa rau kena sot ni burubura ana kota tiko na muni madongo na nonda ndoni biba tabuli di Simon Rewalui na timi ni biti kina yan mianu kota biuni na inakini nonda na lako kitabiuni merakila na dhurubu na bimbi ni tabi ana nonda na matataka na leni bunua kina sot ni burubura erna laki tiko madondua mai tabiuni na nonda dhurubu mitiki ni nonda bawarau kina Rugby World Cup ongo ane matai ni ngauna merna laki ndo batakina na timengo ka merna kila na bimbi ni timengo kibira na leo ni banua bagambo ta Rewalui na nonda mbe maluai na ndongito kir na leo ni banua ena labeta na ibarau ni nonda tongito baleta nirna kila nirna ngito tiko membaletira na leo ni banua viti erna laki siko na Flying Fijians kina korbo turanga konu kumbalau ena singa baruai karena ngai ngole sara kitabe uni na bonua erna laki baru taki madondu bulikina na ilabu rawati mai ena sot ni malo sevens ena nikua ni ena madongo ena bangule iba tambakin dua ena kena baga butaki na bali ni songo bakoro e barita ka kochosati kini mila ni sot kedi ni malo sevens e sabaga torda ka taksara lebu na korba turanga
Arto mai baruta kana Fiji ges endo na katalau i berto na Fiji ana nrua me baka bina bina katagiki na nonroto utango magarota le na mbilo ni Super W. Endina ngani rasakila i ia maro bole bunongone lewa. Karamaru takatalenga na non rumai sota kir na daga mai kia ene kena maruta kina ganga vitaravi. Nirto babaro tigo kina balata ke bono katarava erto samaru takatigo na roasta chicken Fiji ana nrua. Nonroto utango magatali na idudobi ni Super W. E tukuna na bunile wani Fiji ges ni tu wata na mate ni tugo biti na buku ni nganga e mai rawati ongo. Na nganga ango ero to mai bagandita kana Fiji na nrua ni ngito e rawa itabi kina na marama kina ngone lewa. E sana kauta levi na beba ndu indu taki baga tangani kina lewa. E sana buki risarwa levu na lewa e na nonra baga torda kataki vaka sama kina belu taki. Kina kila kaba vaka sama e na bonua ni dagadaka. Erto na magatigo ni songsongo ni betong galo na nonda banua merto na didi baka e ndua serua na sotsota ni betong galo merau ni sulegi bira na kenan dongito endo na ngonu sala merau ni randing tagikina merau itabe na sotsota ni betong galo eso kandong garabi mai bonotani e ba longa tigiriti ko ndong galo karasanga ni nding tagikina Pacific Games na president ni songsongo ni ndong galo na nonda banua ko Ben Roba merna toma na tigunga na nonra ngalo nonra ba ko koyango kamera ba itabi ena visot sote so ba yadoritiko ena nonda banua ebe ba ungi charbole bu bana president ni songo ne ba tangin ngender saya do bana nonda ndongi to ena sot ni Fiji National Age Group Championship kara sareda raw telenga kine so na ndongalo kara kila raw nirna la kibengati ena sot ni burubura ena bula mayungo. Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Canada Vatamai. Wale nga ele ni mewe
Totong do moy turang kay weekend na kami bingarab din tay seru serevi ke baka lebu ngano do bosa albi na santangwala ngai itau tumba siang ni sebu sebu rendre siang mata ni mata lebir tau enta na baka turu mili eloma se enta tu sana vaka lukal tunga mai tumbai aboto weekend rusul ketul miniti me vana kaloko en radio bulan do bata no moni tokan ngo pedila novo en kami bingarab din tay bikita baki tale bikimri no kan lo mani ni sangi siama chukumai en ngono sarangan tangay viri matu kinango en live ni Facebook ni radio bulan do bata do tunga na kerker en kami bingarab din tay alo binaka ge wasia tu yani na non to biokani en rauni vea bongo do talaga na bisisibi sa tigabuta gi weekend ni kuwa en solichukina ruan na nomu merchandise mai na radio bulan do bata kabagatan lagi na indonan raunan dola na package ay rauni nomu ngono donan raunan dola la buni merke be ke buni mai na non do bonolo manu biche ani bagareta suka bede ni radio do bata buni bola ngamai na sama biar kena nomu nirai ana no to comment section nga en radio bulan do bata na nirai ni tali tak na share la chukina se ndona kame na bakang bulong tak so sa share bu talembeka se sa setu sampai kana nomu nina no main na pingarap ni radio bulan do bata se te kabuta gitu kaya den rono ndolu tini kredi wai bertong abalele na lockdown launch take na radio bulan do bata anda bitokan itu nangoni lockdownnya me ada usar cungamai nangonongo ya anagai tarai juga into wekanda random pick nga nandua nga wekanda nona na itu ya mai biti mai ngilanji se merke donan raunan dola
watakin ruana no merchandise ni Radio Bulan Dobat. Kaya sar-sar cukumay na ngonong ko, ni wala man tanga may nanuman ni numa, na bingarabi ni Radio Bulan Dobat. Zapa doon ni nanuma. Siya nga ni binaka, si doon baka kami na baga binakatakin ko, na kinasangit yung nga may baga binakatakin na bingarabi. Kaya baga lito ni bikim ni, na bingarabi na binguno to ko sar, sana suel chukin na doon ni Dodobi, and doon ang unang leka-leka mayong goe. Ang kaya pagkanda itakan ni bikim ni. Ngon matanggo sa pang buluman bikim ni no biokani. Mareta lalang besi ni bulu benaka. Watalang kina bicho sate ki tuna lamba. NT ni bula. Watalang kina may New Zealand Wellington's Training Heavenward. Marama tau mani bula bo na South Smith ni bulu benaka. Watalang kina bilel na sobi may San Jose. Bulu benaka Pisco bu andreu ki kim dona gangs may na Queen Elizabeth Drive. Domba di tango ni sala juga neka binang ni kuah. Watalang kina be OG ba seva mau mia. Bulu benaka Miriam ngui valu. Tai Rafa bulu benaka dona serre numikino langi ili o rava. Bakatalang kina be leni tas tutuame bo ni kiti may nangkara ono may kandao mumbulu benaka. Bakatalang kina be sayasi mati tonga bulu benaka sista leite salandoka may pertania baka nuni benaka tuyatu. So sa te kitu na lamba baka nuni benaka be kemundo. Bakatalang kina be kaibiti dona serre oi. Itu tuh nggak bisa kita kina, buku di internet bola atau wiwi na Facebook, nangon nggak sih mereka tuh kita kemarin na tempat itu tuku sih atau na tempat itu tuh na bibang gay menon tuh pun bici na bola sekulit juga, klan lele besar apa orang juga nangon goya, bahkan ini benak be NT, sekarang udah betul ngakin be atau nama mati lolo, ya kabin nangan di kuah, atau siapa toko mai. Nangon sarasa nang tiga bukin ang bulo benaka la nawang galibang bulo benaka maramakay watalaki na bi anti sendi bako nini benaka talanga may virton na biyo kaning goma matangkali mareta kalundaw kay namuni bubale oni siya matigumikin na kabina ni kuwa bulo benaka be maramaning kelema Dela intebel ni bulu benaka saka turang na itabi lame siniasi bako nini benaka to enen buku namuni siya matok may kabina ni kuwa bako nini benaka talanga be mereseni ni untamu teriti manufals benaka na siya cukumay andi lolo marayawan bulu benaka tadi ngu keri antamu mayuka bulu benaka mama talanga bike buni selema liku bele wai ni bulu benaka singul de talanga kina be masta sakre buki mai serne mo Australia benaka nandu siya cukumay masta na be kabi to sar bagano ni benaka talanga no ni koro bagaturang mai tebiuni na kabi benaka ni kuwa na itambu na lalam bulu benaka watalanga kina be kerua jon dulu laki polau City Level San Francisco eka bini bingarabi dai baka nuni binaka usabari takut suka ni abi kemuni donan raunan dola kabata ngakina na ruana merchandise na singileti saya tabanga ninge baka tau be kemuni maina radio bulan 2 bata baka nuni binaka talanga be nunggu tasa atau maini ka 8.50 santi dia sarana bula dele buru-buru Rosemary Williams baka rong chung melambasa bata kinon tata George Hughes may namandi baka nuni binaka to eni bikim do to sar kala na maru tag chiko no non racing sudu nom do tata baki 8.50 ena ka binaka ni ko tabale tal Jim Swinga may serne Australia bulu binaka watalang kina be ratu verna kandabu baka nuni binaka na buku na munisia matok may na ka binaka ni kuwa tine Ray Ravatu naitani bulu benaka Miriam ngui valu leoni korang sele ale mai kandabu biti kina biasa buru-bura betul mai nandi benaka tine Ray na siya matuk mai kina na ka bini bingara bini tai nep naitau bulu benaka cosate kita na lamba watalang kina be orto na gang ni Roadworks and Queen Elizabeth Drive mai na sese kita salah lompong bimbit al tungai di be kemuni kay nonggu kerto to sa na gangs ena ka bina ni ko na kuch kanta man dai lutok gor nangoni buli arba rota gi may lutok ha isa lay karua kuni siapa kiau karua daru bilo maningan daru fatu yan isa
Radio Bulan Lompana, Mekauti Kenta Patamai, Mai San Francisco Ki Pura-Pura, Sema Mai Gai Wasayang. Retire me.
vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani. Serra, Makenda Lomani, Matamuena Tawa Nui Levabi, Kalongata, Nomu Bei Yambaki, Lolo Malebu Mai Beseni Asi, Kalongata, Nomu Bei Yambaki, Lolo Malebu Mai Beseni Asi. Kamu sangole kanisa numwina kimo kobe biya na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungu di batu Motoro boleka Kuwa ni ya wakia Awaka taronga Seda bumeka nombu inaki Mota tanbe ya wasana ngole
Turang kena marama terbuka kena ngone leon tanda sere kama sara cunga baka binga sau men non terbuka lomba ni wici siang awal ngoya gikin dalam tengah so na itam dari teman ko Facebook na Instagram so na watering hole serdo tugun ni Amerika ra sala biling tunga linga to tunga matawa ngai jai tu baka malu ana Paradise Roots weekenda au tarongolo au berita juga di seria sengai lomangan di dona bula san 2 miliun di baka tali review tu en YouTube ana kena tali tagi cukup mimbi wir nangone nangong goya ari di bulun dobatan na biwa kita toka kelan sona seria na baka diri mutu non tu baka nanu kenta sangka setaki ke sondal tunga wir nangon nangunong go sona seria mutan di dan maru taka batu tu non dobito kan di radio bulun dobatan sip to baka apa en apa na miniti en don nanguna leka minggu sip na pa na 10 miniti en ni ku na ruci non pulangi na mai baka so baka taka cukup noa non tu program go men baka taka teken tunga ba ka teken ta men da tos tunga iliwe da nguleta pada kasasivi na negativity na katodo ko positive tunga non tu rai to tos tunga iliu ni ku na ndon nguleka kami go kerna bitan lonci ko ke ndon turang wekengo turangan na sekula mai maduata ratu no ke rei waluin rauna o ko ya tu ya buta ke ndon na NGO ya tana cukup na Aruka Aruka la beta kami na poso pa ipiriu ke bale cunga yan healing and restoration and vision by God sangai tiga buta cukup na NGO go men non do no lo mano bici ronon dulu tini kadiwa erna mai nabi kardo baka dorong go an non redung karabi werna ngone sara tua bugtungan non da bi sangkat ini korlilio pon bimbi cukup mai suba sena ken tem do kuinta ikina o ya erna street kids ka batalan kin non dulu ra erna nganenda ra tua kanda erna tadinda era taka tu na keruni taka makau tundu ada non da pura-pura o ya na kena baka lain ngan prostitution era tung karabi tu kina don major fundraiser non tu bang rela men non tu bono lo bici erna kita lo cukup mikin ya umbul ngodi kentara cukup tangan ikin ko ya dan bitan lo cukin lo meni ruos ngabul kina tul sangbulo minici ambutin tan parong serbo binaka dan na maru taka cukup rongo ser baka tangan ikin untuk melewen tal tungan non program tapi masawa o bici kana bising santu sangai cukup mento non pulangi ni ko talanga kedi kerongo ni ko talanga ambutan dan don ngone lek talanga menawo ni 5 sibito ka kana 5 di 10 meniti dan ke siamo cukup batakin don marama ni rato tokengo ba siti ritopa cukup talanga go merke meretang lo tangga baletan non rembula na marama datang lo taka cukup na singu pinakan no sara na maru talanga ngon re singu pinakan di kuwa Miss Mereya tau fa bakatale mata ini deputy prime minister me marama itu okay mata talanga ni marama me rawatan bachelor of arts era itu okay mata talanga ni marama me president na song-song di pagabulewani itu okay diplomat principal na andi ta kumbau school republik talanga kina dona kena italo lek-lek na bebeti ni kelima miniti na talo taga mo marama wek kapasiti rito bo ada non buli non ranggas ni buli principal talambenga na marama go baka talaki non ranggen do mai sota nangon ni taka ni sa uti mai na buli ya men ke lewan tu non bital no bukan ti taka cunga dibikin ron non pulangi ndo nangon lek ngango enta sana pa sema cukup batkira en radio bulan do batan na nonda biti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Isando umbulu binaka dosen kay tukimay endo binaka tu banggara Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store ito ka sarangay liugori nakakede tukina na Fiji Cover Store e kau te viti mai whakapo leka ka whakasebuta ka na wana nanu
Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele, yado kina chase ningunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali, sangay lebu saranganengona kareang gona binanadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique, e woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kay na vevo no wale kata, Erau talangani wakaw tanga mai na nomani ota na taliboni se email karataw nang gay wakaw tanga na naman do boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu sa iba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu sa iba vitu, diwa urua vitu tolu, se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kema dawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kema dawe viti. E waro taka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Wakailavo ena wakarobuka. Radio Mbulando vata San Francisco. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na raw lang ni tos na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan ni nomutungo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kina bunga tala na nonda programo waro taki. Ano ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni waro ay vi kemado may viti. Wakay labo ena waro muka. Rangodi kina nanonroy waka sala na kenadaw ena vi ka wakay labo. Radio Mbulando vata San Francisco. Mekauti kenda vata mai. Nasa wali betul kena marama terbukan ngoneleo radio bulan dua bata sibikan terapa ane dio na miniti dorang ngonel langon tasana bisa mati kenon tebulang ibang bulan mata bitur nganita di ruang garambakiau ni bulan nagse nasa wali udah bitoka dia kabilan ku Rose Trail loma baka deng bulan bena na nito mele bona tenderloin big bro eliti atamo imbeka bulan benaka waktu lang kina ve bil finau nasa wali malo saya macam mai seri batingai nita nasa wali una nomunisasi di mati tu koreni kelo na ngonong gopa kan di binang nga binom ni ngonel leo salo melangi wakata kira binom do tantang sun sine ka binan koron biotini leite ke steri wakano ni binang to ni weka ayandra waka do ni binang talanga berto na gangs go semi si rembebu na coal mining town my Gippsland Victoria Australia ndore ser binom kino tema lesi na bukitu Hillsburg California semi si rembebu my Gippsland my Australia sabak sabu itu ina wakano ni binang ka binan kumpul binang di sopan tamu wakata lang kino be seni sea randa kwa ni mbulo benaka yanu waka nuni benaka na bitokani na ita elis ngalo wakala kina besu waka rarawa pan men benaka na siya mo chukuma inaka benaka ni kuwa me kuchikenda chukani kina nonda vitala noa kina wekanda ngoma ina chukuchuku boturang me dau matalebu nonre chukuchuku na ngoni turang atui maduata tau ke mbola tangane ratu inokin rau na doang ngoni lakalaka mengo ke andau boli na ngau na usile menomu
sampai warola kenauto. Kena maramata ro kena leo jeri baka wale tembo gerto na mati lolo totoka na seni wani udui na ngarawaya ando na seri makau talanga weekenda fiki fiki kuala lom ando batar no chuka ngonong emeta tu menongonong go se posa baka tam beko ya anda ngai kila dan don ngonong beka mai murisip na pa anda tini kawalu na miniti anda bod bina kan na ringa mengore na screen kero sapa redi ke muni sartunga ya di na bio kan radio bulon do bata ena kap de bengara bide da pedila no bono muni do bengara bo bare tak chuki ke muni mena no me to mai don ngon lek sao chi nondo bulangi oya na iliu na turanga tau ya buta ka indon non governmental organization waktu kai chuko na boso baka ipiriu na ruka ka edan chuko ratu inoki rewaluin rauna enda reta di rambulu-rambulu bina kasar chuko rata busa katumai na korona sekula mai maduata ni bulu bina kan na chuko boturanga mai do matelebu non chuko na ngoli turanga tui maduata tau ke mola tangani represental chunga non do lo monio bici kena mati valu do buto ya ni bulu bina kan bulu re bulu sia ke mni to saro ni okati na sana lebungo na kabi di bengarabi ding dai siang tali tur pambalabu non tenguna Bukan kena bakar raun dan bikil rau manta, ena kabi nak ni kuah, ucasan gitu mana ni na nonda veitala no ake ratu noki. Bulu benak saka ratu noki, nak sawale benak nomu ningauna, kim sa tu bakar rau tunggu, kim na rongo manta. Ratu noki turang ni pei sabore takia, vasu pei, bagawachi pei, na bikam matailai membeli cikemuni, mertuk na apa langi, mendaru seta kana groundwork ni vital noa, daru sanggai. Spinta ka tu e nondor vital no ta kana ruka ena ka bina kan ko nimbula Isa mio sa bulasia na ngo ratino kire walu indrona au ngongan ni nasikul me makan kintu sa misalnya beberapa teknik-tekniknya au sana begitu diwawati yo garawatan begitu ti kana kian sesama teknik kana kian toya guna sogo-sogo yo wal gitu nakatakan na kira salah satu mbe wa kata lagi nabi nastes ini au mani main dalam tikin ku mo wa bi nakatakan na buku ni bibara ramo tay kito ena sala ena gunungan itu bengkara bi ena gunung go biti Wala sa boleh punta sa kilay rabina ko ya oni pa sui besa waktu ngay bonong balabulau na koro nangkara i lomba-lomba malo bagan lebu bagan rakai oni bagan reta kan rondo lutin kadi watu ya wukina na songo go haruka oni bagan reta di labet main dona bosa bagai piriu ka tuguninga ni bi bagan bulai na dona bosa bagan balang bagan reta kiwaya na restoration and vision by God oni oni tiga buno bagatap oni tutunga laknga main muni kan bakasama so ni masulaka sen due taronga due talno tagabi kemuni sama ni ungi kin lomo muni bagator itu ya buta gibata to matuna abi wa nak takna kalung bulongo ena bukuna na visita tipo na nabi wala kontak ko te me dona dek nimpul na ngona lo ko drum tikina na mabonia lo kena wana nam iyo
ngono talangaya wa bingkara tikina as a counselor senang daw ni kenan to wasa ta kanos ni kasama ba di teng tikuna yalo ngono go wiki ngono sala ko dum making na kena dona kaunto wasa ti goberto na irna youth se sombe ka matambangon dia kito bingkara tikina at one point you can be thriving or you can be already tikon dona fees ko to sermai dake ya dona ngono kuna renyo at your lowest kuna at my lowest na ngono la ko dum mikina na kena kota batolo ay ro nanu bitokan no ro tibuna mani so taba kina yo na magunialo baka talaki na mambulu bananalu o sama ni muri ta talanga na tolo di sala dona ka ko ya gai buke yo meki na kono positive social network sen na nonta mai tambe maliway so para lako tunum tana na bol ni dendre na bukuni kena kau batolo aso na bol ni so na awe kan boleh kesana ko may huli ta sa kila na bimbi ni kena sangat taki me to ya bo endo na songo kota levi na grief and loss sa nang bulo ni kena dako ni lulu ta ka tipo endo na ka na dito tamban na karabata mi ito na maramay ang ko ko na rehab homes wakata laki na biso na targeted communities kito bingara bikina ko kireme mi kito biso ta bikina wakata laki no irna ngone rembili laki tu sena abandoned pinse o kata tipo ira na rona category se musuhua go sak pambe ko irna street kids se irna teen sex workers go irna wambimbi tiko bertona na toroboto tiko boy na be tahun di lelewu wakata lang irna tahun lalai wakawal wambasa sabsabu sino toka yo donaka kito go reda wambimbi tiko na kena mekuni tipo entua to be stagnant ito na ngono reda kina ni ngono lulu kina au bito ba tiki na kaki de korani ba buna na toso yo ya so tarana ka ko ba buna tiki na mikato reda meni kwa le buna ngone rasa tambili ko ngon sala na buna bibinga ni sa sini ragai loma ni meno di wale ko ya kito reda meki na grief ke bokan sa andoni tubu sala ko do mati ko no so sini ba kasama sama lulu buti ko bawa suma 2 to 3 years na kena kanila ko rumah ti kana period of stagnation dan itu kina panamba kina kena kani dua siya nga ba di bina katamitos yun na nito tamba ne be kareba ba ena pana be ya butu kaya na bina katamun ge ba matatatakan na sinin ni kwa merah dikilata lang ayon so na bina katamera tomani kito na nito program ni volunteer to be a volunteer wakatalang ayon so na sana ni nito merah rin tipo Sera tomani kito na sana ni kena sutay ng mga kampulan nito kung sala. Na bale bua turka tahu ni pengerita ka di kemudian ni ala ko rumah terang ndrengo oni sangai laku lebih main na period ya siya nangono ya ni grief and suffering oni pengerita ka cunggur ni oni bagamu dan kauta di non rombul ro leruan na wekamuni oni ala ko rumah ndrendrea oni sa mbula tag mekina nabi bukin di non turang kuangan na non tiba bulan tu mentar rabi tukin dan nabi ngauna oni sa gain daw buki iratali cukup na ngone kir na ngone lewa oni apa kita cukup minggu na ngone mentanganggo oni base be en say biti daw itu nandito network ke atau yang dona kabakurum buye takatuna kalau ni ngone covid yang kaitete kita abina katanga mento menangana social network lain nga meron minta beraw ni nga ramaramean desi sorna dorbu por bina katulu ke mu muno sema tanang busal living kara ben pala tanang onon time kikin na ngone ni no grief and loss mo sasanga ta kami wali na lenga ko ala ko dun awan tabi ti kung kaito nga ko situ ko nung ko nang karabir na yan kaya na ngone pili raki iyo kwame ya budi kenaya mo texter tu ngame na nung butos nito sino butos nga baka katalaki na kinakaw may so kuwera baka may henso sene kuwera ding takir na kalo may nalako may meron may toma na nito sto subok kumabi na tikiso sa lebu sa kuwera lako may meron may toma na nito toma na tipo na sa bibigaran nakuno kita to ya mungkin lah kita to ya suba nganisur kakak ni suba o tia sanga itete lambasa sabsagu berarti kena na network kita ngerti korbo no sorry suba lami berarti kena na mata kene berarti sini tuangan na mata si ruah to ya hum to ya buang do na network to ya bukan bitu
laku itin karua laku itin kaono satu seteksar na wili talai singa toka mba tabua nandi lo toka ia na tikini ngonombo me mera umuni wate kede na wili tamate kede ra olewen itu na network sabe Ronan Rawe si Ronan Raw na tamatara they are affiliated siya sama Songona Songoni wate mera mail tomana na itos kito sesama tertunggu. Na wale bu tiga bu isuba angge te juga di lambasa sabu ronan rau bakatata rasa lewena juga network ngo ni ruka se na NGO ngo anta bob dibna ka turang kin marama ki bangoni sangi siamu cuma radio bulon do batu no do bulangi ratino ki rewaluin rauna ko te ko bunata ka wa na tos ngo se na NGO na ruka na ronondolu tini kadiwa ndone singi ni bingarabi ni bagarita ka ni ndo take tagira o ira sotabo tunan renre ira na ngone ratu ngoni salah bakatala kino ira na ngone lewa kara ngarabo tuna keruni taka tau ya uta ke na nonda bura o ya na prostitution ya ando nga bira bakatala kino bir na yanta ya ke endi na dibika e bola itongo ndo singa no mundo bingarabi na do pakator do reach out nga bir na social networking si ndo ngole seranga na field en bibon nua si oningiri chira si tapos ni ndo lewena tu no muni bingarabi na ndo sing so na saramani kerala mura ni bebaram tekla na ya butu ko kito ya tekina na buku ni pillars na anito na rere ito kanito sa living kara sa wango bertune ke na rere so ya bunga na buku ni counseling wakatal kina social work tintalaki na so kar kara na youth development and community work wana kena itu nga na pulibana nanu na kena basel teknologi kasama bandi teknologi maybe nakatikono bingon ke ya tu kana vitala noa na tampe ke sona program kito na rani rita ngani tira wakatlaki na mera rifo tekina kana rifo ya na salanga ni kena watu pakataki na pulibana nanu same korani buke kina wakatlaki na kena wali sombe kana kana mblet na grifen was patala na uni to la hotu mena bukuni kena sasama tekitipo sabando ni meme dona ni to helpline wakani sagayo titiko kwa na covid Ele besar ti kora lulu tipo para sini kita sini bi dan itu take te me kunito ela ko do rumah na grifer loss me ote rona rose to namba ki me salulu ti ngai me sasanga ta ki me sawali na lenga merara ni prioritize ta kasera reta pa lo mato sarana bi bitalani kenan karab nan rompul na ngode kenan non ro ma ditalang wer na ngone non tibu walu wa mer kuning gay tintal ti kumengon sal na tinirami tu na o ya sin lomani bi wali ke bukan itu kembali o bitu na no to kaningon sal ke mi mo de bada kan bada yo ke mi barota kan ke mi loman ti ke yo ya endo na ka kito binakata me wali na ngani counseling ke sino social work rita lang amikin e sokor sa sini gay buli ran polis tal i korni buli wakata laki ne ramamayanda mera rita may sota la ka kor na rania do bekina the full potential sena watangi dengan denita warna rania ka mera dipikir wakati kir kona karuangan ni ya butu nito sa libe ka bisa comeback na empathetic service deliverable for humanity nangona na tolu na phase nangona kendala ko rumikina na covid tolu nangona ya lebo nangona kito bengara bitu ngon sala nakena wasang katu menakakana otia kito sama iride kina ni kito webinar ta kani suara lewe na mede sogo para sin plante sera do titiba ki mena bukuni ni to nakataka wa bun sara kina me bimbo in siga baru buka sala tala bi kito potira wata kede mai ko rete ngon sala mera samai warung indo na bono ambet ni nasa dona ngona na city council porto sa kere serang amben sa pas pele stalo ir kede nanda bitu pingon sal sangin dona ka kito tu na ka pamata ki so no visa ke so tala tamban ni NGO sa ko bekana kena tau ya bunto na task force kana task force ko pambe para rau ta kina na nito sa libe garra me bakani kito vice chair ta kati kon vice chair ni list ki bali task force na kena riri pamata wira kete tiku ngoni sala eta bana kaira dengan ita na nonra wali suili sal nonra wali me bakani lemu bekara sema tiku midikwa ke bakani do kwa bekara menambul ni kena doya na riri pamata na buli banana ke bakani do evaluasi talana wali nanti kuna family mediation ala na bitala noa na buku ngani
Goin tuana wekam untuk ko binakati me was wali sitele me vale untuk robot ko nandra wakati lagi ne sema binak sarpunga yo na taba so na ka kito na reni bibu kiki na kito sana me wasia ba ena ni family mediation pano ba to kaya sa nagere ni sema te kina ba binak na nandra so lito ko na nandra support no te ko me vale na ko kini nandra okay sandon kendo sare ni ko tirto me kut ko listan me vale sin salah ko ngamay na ngoli ko bidle mo ngay taringa tornami bangko ngoni salah secara sa bangalan tengah mi bay ngon salah ko biusar na barboa se na matay nga ni bono ko radi di makila so ko ra kilay ni rasi mo mani makila when binakati na proses se na procedure na vika ke ko baduriti ko mendori talanga eta batali so na sa na reni nakab mendo ma kana sa living karabe kana katulungan ni pila sa ko kana ke festibili siya ni vemo na nito nakabuli bir na nito tamban ni Roma may bakawir na nito volunteers lakot ko na virtual training siya mati ko morto i South Korea wakatalangan may kino webinar tiket to na ICEJ International Christian Embassy Jerusalem kaya to tipo ko ibiti na kena to bago di bali na kena so tabi ko na bibara ramatay ki wakatalakin so na programo story ni groceries babago na talaga kami kito may bukito kinang na ito song na kabangan ni pila siya nakabaniya ni nito sa libing laray so kung beka na volunteerism so kung beka na kaya na kung nga binakata melewana na sumusong ko rin lako may tomani kito na lako ko makatalaki na so kung beka na advocacy and referral ya wakatulo ko tipo benayabu wani nito sa libing laray advocacy que maninto é aberto na tipo tamon sala street kids e teen sex work ze mani dona kai lako do mo bat kerto no visa se so tal tambana raw sarber merengir me bikito as counselors and social workers so lang wana ran dos ni they are unable to represent themselves fair sindani artukuna na kai tikoloman bakatal ngakir merawalikin na lemba so mbeka nangona tumbeka so na matagali waini matni beba matni take baba bun talang amera sinrani sermata babina kana ka ko na rani wale kena na lenga so takai tiko na social workers and counselors para ni giriti mai mikito lapa ni melakoi ya na bitala no kondo maka be ko talangan dia do na bata gini ngendi korma ko me ada kina bi pasora rata ke ya so na samtala kito bingar kina ambe kina na wana na ya butuh ko kita tarap kita na ena kuni bengar ni ala na sa boleh berbitoka di na radio bulan dopa tapo tapo bikin terus sebelum kawan miniti me lima na kelok ko sa barita ka nanti bulangi na kabi di bengar bentai ratu inokin rauna na iluliu ni ruka nda sarong juga na ken na pamata tek juga bikin terbiok ke lemani wa na to bengar rabi talo tek juga na panandur ni bengar rabi amo te samatat sar weekenda cukup talangan tu hotline nabi tartara nabi kartun tu pagador pagasanga taraya ni uir na ngone harsa sengalita lita ki merelisi vale orto sanga mai biri kau tu lomengo na song binaganggo se orto mai mediate tu wena bat kita mai vale bot ki tu ngone sanga tu ngone merla ko vale sarambese sanga ita ka tu sono programo merao ni raundo bat ki na patia ke namba arto na songgo pinanggor to sangge pagundua pati kirto chumai na ngonongo iya retino ke bagan dita ka chukuna bikatodo ko bagador na deliburo-burong ko bagan bimbi na sasang na katodo ko ke baka na taga tu na ngandre na bebo ke baka ilabo nanguno mantangango bo so na nomundo o irer bebo kitu yani oni bagareta ka bagalila indo na nguniliu ke baka indo no baganana oni bagareta ka suara titi juga ni na nomuni songgo ngo na rukan bo sotale rasa ndaw bito ko ni tuen na bingauna se ni bagarara bisar tu nga na beka endo sulia ni birna lini bunu arare tanga na beka saya tu chiko sarang ke tondo linga chikan baka nanti takamanda biki mami na eka bidang ni ko ya awa natakan ni isul tikuna program ko mo may bibararam tiko bakatalaikin endo nakau nakatamu asepi ko sa pambeka na sini man ni sini karara kena buni kena toya utaken dono song balik na nombo ko tipo mansala bakata lagi na ko yung doon nakakita babinata tipo na
na matagal incident ni ko sa kwambe ka naman ra ready-made na ngon ni COVID ni tiko talaga iso na tampana si na may makasawa se ote era hand shoes ne si para di kita ki may mera may lewe na tunan nito sumsuma bakata ki sordo lang serre e gi bakloloma wili nga boka orto na nangingi boys wakata lagi no itu si Mariau tiko talaga o Ellen VP sangay teman kita na lumayan baik singgo na wala bimbingan ni kenan to may ready na dapat sono program kondo wador na mona health kino COVID to babi na ki egini kondo dona na gig virtual gig sangen dora ni kere tiko bekal sono mona dora ni sarang bekal tiko do kere tiko $2 $2 kete ay bi bukit may ben kena sasanga teki na bi bakani wir kena tiko mansal ni COVID makatalay sa salah tu kan bi bulan dona singa lo mani dona bula dona la singa tipo egi bakloloma pa kita babinate kwa na saranga ni bibara ramataki kita babinate kirtona international peace youth group my South Korea waktu saya may bikito na mona kito to ya pina waktu babun sarti babun to may sotawa si semata sarti ko na sana ni kirabator teknik kilaka membaleta na be utang liliw membaleta na peace employability raw kina mikito rifota keso walakin ng reference sama ni Bako Sarayani New Zealand Australia ano ko ni international scheme sangay tip talanga orto na international na ICEJ International Embassy Christian Jerusalem so pambangan na tomani kito ti ko Rabbi Mika Munday lagi na guna bimbingan ni kito may rawata tiko sombe kana be buke lalay sa membaleta na naman ni COVID kona groceries kinasota labi buke taliso iyo dona sana kito buke kinawali usar nga na be buke kinawali gobyerno nito sama naman ni COVID sa pambe ko naman ay roll out kinanto nito cash assistant kito wa binakti kerto na Save the Children Australia kami buke kinaironan raw sa guru kaono na mayanta na tunggoy witi pameraway lang ti ko na lang dito na bula na maya ti kino COVID ya dara ka kito ba binakinena mo ko yung maniwasya kito ati ko ba kay 53 Pedder Street sama ni kaya na kini binakati may renovate kito sama ni we are working from home sa kito na kapag may wale kaya kito sa raw kini Pagkawatamay kito sa araw sa kito bibo kito kinayo na sono so kito garap tito baka na be rugby clubs na wala bimbingan kito so likaka na tiko bangko be na tiko monsal kito biwa si tiko be reber salis kalibali na sinima ni tuko sa si kito sinima ni red di babu tiko para sana arabi na katuwer na kakan kito sa reach out be na clubs meralako ito na be na tiko monsal nada butikin ni monsal gatang molde style kasi ang listo lang di ba na club kito nagre-renegade na mong sala dito ng nakalakin betaliw tala natin going ng sala tiko bir na talent pa kito ko tama na talent dito lang serre talent dito gito bika kere ko sini mani binaka ba kay por libo kito ko tala na talent taliso meron ni sema tikin na nito sa nito kana kaya ndo ang nakakito ito pinakatikin na ito sema tikin na program ko na sinundan niyo po sa kwambi nito wararang terkelan yang doon nito kwambi sampai kana yato pito na kapani sili. Gori, nita lo matamikin na sa kuasarang gori na taro-tara pa una taro nga dibigyan mo ni doon na fundraiser ana mga duro na kapani singa. Tawarong to ko na lini matupal ni radio bulon to bat ngan rebike menta nan don doling ay andon na bosoya kalunga to ko sulia may bi ko etaura. Rongo to kapani singa mai sa sabe ba duro. Kapani singa na bago ito na Egyptian kitchen boy wano ako tikinan na Fiji Museum boy tengo mo nga may binaono na titi ko na tinkandoa tinkandoa paloko mamimito nga kena sasanga tekiti ko mikito kumunila ko na kena sasanga teki may babinakatek na dito dona property sa solito mikito may nan kito babinakatek na marama wala nga may redangan niya o wise mati ko na program o katal nga ko
mani giring amai mesa sudah menona property Anjir. ko sami kitu mani tu panaka pamata mesani tu safe haven go beira kena nama ramayanda ko rabalu beni betanangon ni covid do nawasi levu ni tamata sena nito maramayanda para satu kunibira you have been provided an eviction notice Salah sana ngandri mo sana pangalala betul sa siniran na sumara magret kwento na sana kito binakat kito kutuli subay sa ko ambek na kena wabalitaki so ambek kora sala ko turu mondo nambul di biba so rataki pambimbi na dito bingar telabir na marama kwara sa linga Lingan dua tahun lebih gerai. lingan tu atak tu lebih karab ya sarang karab tu untuk kenal luber kaya itu talang awal korna ni babal tekina binakatinga kita na maintenance mengai laban nambah kimbo ni satu tu lagi pamatau sarang ni babal tekina lebih tu arsa ngai laku tu rumah ti ko na program matalang ngai laku tu rumah tu nito volunteer na bully na be workshop per laku kina na be kake de be bakani amba kimbo kito babina kata kini don nito solo mama karena betul mena kuni susu lak ngamai mai toman kita tu nalako internally ay bully begitu tamani counseling Tiasa may recommend tek sarbe na APTC gaya baki madawaros tolusa di sangire no kwa girmo gobea sa tukunaw sa graduate tipo babi nakataka may nanobudu receive taka tipo lim sa kagulan tol na nakataka untuk taka benefisi ka go sa ni kilani sa ni karaba do nakataka may makana professional counselor may makaya na watangin dengan telewu don doa na diploma in counseling kwa accredited from Australia para ni kakitorin sulebe so para sama iti pa na nito CV banko. Mo katalaki na nito office space, may makana helpline ko wasi tipo sa bandon nito ko may go ay to manikito to morto na Fiji Cancer Society, pa binakatigir to and abuna bibi talaga nile para masama ni tektekenan rompula may baleta na matengo. May baka dikito sabi nga rawira ko bir na maramayan da meron kuning gay stagnant, meron kuning gay tao to, meron toso tipo. Going to talaga na uso to bibi kito reda kinani siya mapata tiko nito sa living karabi sabi to manawat ni kina to ya buta kina helpline sinindo tiko nito office may baka ni kito sabi to kiya kiwa bukti ko nga kito kere to ngami kito na reda sa nga na balik ko meron ni to ya bukin na helpline 1528 kaya na kena kau tio tinga na kena didi bakiti ko nani na be project lalai kere kito sa awasio tipo kena bebara ramataki sena kena sotabi tiko na baidori tiko na ngiri na kena pasial tek tiko na usni bakasama bandi tek tiko na yalo kena besi ko tinga na ni baidori tiko iyo ya sombe kena kau bina katemu sia na tikite nga sanang kai na bitu na dito Aruka Facebook page Aruka Fiji Facebook page na tiko talaki na so na kana ni Facebook sa tiko baleu and numura ni boli tikite so ambek karabina kata mera natiko na bogi ko leva ambek natiko bina nito ambassadors or natiko rawa o egi bakaloloma na ngi boys dai tu si mara bokata lagi no bili nga boka saber ngani bandi tiko so bertu ena buku norto natiko se na tiko beka itai yo eletul to sawa ndo natiko meno to natiko na kabani singa bokata lagi na natiko lagi na na guest artist yo besok karena bina kata mera na bibu ke mena nito tambana tiko ngana na kena nasara bibi ngani seed plant di mana M-Pesa karena 9720340 ya itu ambek na sana do bibu ke mikir bali karena do titibaki sage tiko kana adopt a child ke bukan do reda no bina kata mobali ngali ngamayan kena biso ta kina bul ni dona dorbo mi ko lis dali ko ni buli se balus itali balik ya dona ka kito na ni we can facilitate it here in Fiji kito na ni bina kataka si kito rani taw ya butaka na sana ni nakataka mo biso ang kera kwera tu ito tak KBT iyo ko nakabimbinga kito kera tu ni kuasa ko ambek na kena wase ni tuku membaleta na nito tambana rangan nila ko nito Facebook ranyo like taka mo ranyo reda nga nabi update kete ko ya tipo membaleta na ka ko tu witi oran ni share taka kata laki na kibukando kilani so leo ni bubale ersati ko pegang ko imon sala si so beka ko rangan dem tu nabi buke maramay ang beka lo man non tu korokoro takere tu mi reach out ni
ni giringamai sikim ni message mai bena itu Facebook page. Na wale usar tur kena marama terbo kina ngone lebo tini kali mana meniti me lima na keloko ratun inokin rauna nonto bulang cina kai bina gani kuah awamut sande baga batu biket dan nonto vital no mentana bebuke bahkan dua talemanda se na songo ne kapani singa oya na valikana na Fiji Museum ya abita ni dur ni kana na le baga duro ya na singo ya Natakan ti na entertainment wakatalay kina na sobe kana na social one wakatalay kina na coffee so na ability na bandol tiko tini nga na tola kana tini nga na tola na raffle keto sini na tikitin impo na evening na evening event yo te hubo mani madome ko sa na wolte tiko na dito raffle vida batati ko na bitu bando na prize ko sa lawa kitu nabi nakata mera volta kana nito tikite nabi tapana dita kabakar to iviti sa kereta lambi kemni na bebu ke bani ke bebu ke kina mingkir mai ke kani kemni na kata mero takina no ni office ona nito refo o kata labi na tiko beto ta ke iviti sa kereta tengah ke kani kemni na rani boli refo ke senga tiko bakana nito tikite na evening event wana ba tikina na langa sere na sosial wana wakatala kena bagian apa itu na labi di kena coffee na kamisia. Na wale usar bombote di Santa do betal ngamen ni oto ti bidar miniti tongo ene buku nanto vital no chiko ke na ilu lebu ni aruka na ya kabina ni kuan dona non governmental organization da bod bina chiko de beratu nok en raun ba me ba mata te ken chiko ene vinga rabir tu ba dor chiko saramba lebu sar ko sabore ta chiko to ta na bir kau chiko to reach out to bir ngone rasa billing mai vale watala kina bir ngone leo sanga wale ngo ya irna yanta nda bo bina chiko di soer tu dake mer ngarabo tu nei tabingo ngau na sarangango da bo bina ka be ratu noki kertu na le ronan rau bagatata sa wili chiko na network lebungo ni aruka na ka bina ni kuwa na keni tuku matata ngai kerebe ratu bena ngai sule mantanga mai be una bena biuda ke na radio mbulon do bata kena todo kan sar chungo tinan dolo ko tuku ni aya na kene ele la sarira rano sule donan rau dono undolu na buku ni bebu ko ya verto na mate songo bina kongo ratu ojo chino muni tuku di semberita pa nonton program ne ka bina di ko bala kasar Sebenarnya kalau anak kau nak kata bahwa saya tidak sampai akan be the change you need to see in the world. Kita nak kata maybe so taken na rai. Kita seorang anak kita dolar kan bang, kau mati mentang na rai itu weekend lah. Dari tabangun itu satu tamu misalnya, sada laksar na bananan sama ni, dabu kita ni maybe rai. Masih dikira nak laku di rumah, dan akan itu laku di rumah itu nak menikah, kita rezeki di zona na turbo kutu kota merlaku itu mana tu nasulkakan. Mateni ngona na satu waya wa mai biar tu na son ni tu lawan ni seks workers salah kalau ketipo salah tu na vital noa de baya di sini le bara redir ni rabe malu itu kan yo nakanga usut tu kay usut berto e bina ko kimi romo da natala no se nakar la ko du ngor sa romo da mikin na kay do talangon ya da wili kini tamrasa embracing sama karena sa to soboleka rasa mai dota di narai bakata lagi na rasa mai doba ta kena na bai mata tamata rasa tabu misal ko ya be the change you wish to see in the world ya do nakade kana beko Mahatma Gandhi au kata mu muna bitu weekend to and then non to banana na silmen de kwa kan sabi nakata mu morite na bisaw nakangay ko kila na rin ni o bibu kikina si sombe kanakay ko na rin yo semate kina nito sa libing aral sa nakirin kimi kay bibu kito may kina babi natin kikimi kete na sana ni nagumebi para ramataki wakatalangay kina na kina atau manitikan na nabi para ramataki may balita na nito tambana babi natatala na radio bulan bawata yung nagubilikan na sulting wikito na yung binakoko. Na wala bu ratuno kim sabaw di binak taki kemuni talangan muni sila na muni ngono muni may bulmo di kimami en bu di bingkara binak di baga dor chiko en bingkara bisar nga kila di pakalo usar tu nga nabi katu doko di baga taka chuko bikimami na kabi di bingkara bin dai ko sabaw taka chuko biken talen matu bale to token ta bu di binak kila ndo talen bang ngona en tananga me bitan lo talikina en nabi ka sa to soy chuko kina no to bingkara ben non to bu no lo manio bici sa masu ni le di bu bale le bu ratu inoke ni na bu binak chuko di bingkara bi
ni nomu ni tambana ruka na venga una sa tu e matai ke mami. Bako bibina kata ichiku na nondo bitokan ya na kabri venga rabi dintai na radio bulan 2 bata na ngauna sa boto ko bekenda diwa na miniti diwa saka na miniti me 5 na kaloko na radio bulan 2 bata. Ngoturangayanu siya ko perikoro siya matumakin na dabitalan no sangga yo tinggo ay. Selalu bertaruh main nona naba kalongan seru ile tinilei nomurong bosa okere mengade beira tau nawe kamu sangat kuniukilale berebuni bila mamu Sampai usai kendaru tunikua Isnalu bendaru main nona nawa kalongan seru ile tinulei nomurong bosa Senangku turana utangi niuna numa nalu bengu sambi uci au bakandua kudei me bengkarabi bei singa kita utangi niko sawil belu bengu molu beniali Sina au na terangikina ematai ko endo tau makaliuda ematai ko endo tau makaliuda ematai ko endo tau makaliuda
Metini kinamate sanangai oti Isana dau-dau kenambatan Au mai vosoti kemuniti kongan Bosa-bosala sutakiau bakawasama Isai nongundia anaselani alaga Nonda bebosa tivei vasati Metini kinamate sanangai oti Isana daura vinuku bula-bula Lomu iteki-teki tunaseni rasibula Nomu wai-wai nakaloni bula Nomu ibinibo daimani nakoula Nonda bebasa tivei vasati Metini kinamate sanangai oti Metini kinamate sanangai oti Ya santin sar turun ken marama nondur bikilai kemuni menangai tini yang ana mate radio mulun to pata sibto pakai dari 5 na miniti o bagari takat cukup di na pau pek cukup nonta program na kabe de kerabat tintai na bi maniono kina bitu atau na siama mai na mati lolo di tal atu na New Methodist Christian Fellowship da sabitan lo cibat ki ratu ino ken rauna mai na ruka NGO
dona ngona lakalak ngo antana sia mabata ke na itau ke lewu se na CEO ni Divine Fijian Home Care turanga yanu Mr. Poasa Kuritamana mentana sanga mentana kilamanta sona secret ni nona maingarabi bisnisi imerke o mentaka kamu wakalu tale na buku ni sengai bebia 5 cumbeng nembak nona bukunduri nona bisnisi lama ni ruangan nembak sauti toluki na nona property sarawata ngole saranga meneturanga na prime minister na mo ni madhaw sauti ramain tolapa na Victoria House may bakadur talangaki dan dona kena bol na kena bongi maro tagital chungaki na sing sudu na Mrs. Kuritamana bakatalaki na kena didichuko na Divine Fijian Home Care ya ko todo ka anda nangai tarong ituranga ya nukina nando nangau na leka ko pambo na pakabure pakasambi kentaru so sa ngole Amerika sa mai tosar chuko na business nanda pa bini binaga chiko pakasau chiko na buku di pakasamo ya ka bakatang kina so sarangai lalawo chiko na buku di takam business na puno libung Amerika lebor tu na bangko papalang this is a land of opportunity ni ona la to ngamai sasangat tagi kemunisar na buku di burubura lewu sa tunggo ardo tu na ngamai lawa sili ni ketue petele tavala rawai yang to ngon laka mengosi bikin na 5 na 7 na miniti eu pedi la no bono menindo ni bingarabi ke pasange se boningo no ni siama chuma na radio bulon do bata ke mami kinda ba ikemni na bulu benaka ke na marau bulu benaka losana rabuso bulu benaka malalanga besi mai Liverpool mai Australia ni bulu benaka neita feni biu mai wai neita marama ko besi bose lagi ni bulu benaka na CEO lebu telenga ni nomini kambani na Connect Fiji Care mai Sacramento bulu benaka Lesi Wong ba kanuni benaka Vei maramatau Rosie Posey teri kaunisiala na wekangu bulu benaka na numi na sere nunguni lomani chiku mai novato aya na maramango te pola bulu ndanra kena tabalengu sista ini se ngere tambor njini bulu benaka no na bubale vani tal bakatalang aki na nganingu brother Simeli bosa wale halom tu ni be gemu teri kaunisiala mai nandi na kabinang ni kuwa bulu benaka buana turang do bol tegi chamu lebu ngoma ni to sasa bulu benaka tabale kala nu tagi ni tok chunu bitokan ni kabinang ni kuwa onu ni benaka talanga be kilo November Prince of Wales Hotel benaka na siama chumiki na kabi benaka ni kuwa Wambula talanga be basi tiritopa dan dona ngona leka na ochi na bitan lo ke Mr. Kuritamana na kay vita talanga na minichi me rando tu matanga non retribute na marama taungo buat na marama pambuto sa taladi talanga bagundo ni kuwa Mr. Upa bagatan le principal bagatan laki na diplomat former diplomat ka bagatan laki na former deputy prime minister yang talaga ibitan lo chukani kinan to nang una leka mengo yang ngon matangango sa bago bi nakatag chukna bito kani en radio bulan do bata kilana dava me coach kenda bata chukumai en ekabi de bingarabi en dai ya dom de kenda sero coach kenda matanga birto na mati law to toka ne Porto no bulan ni jeleng dulevi ngone talo ni revenin ronro langi mai buno yawa soe pakan nanu chuku ngonongo soe smile soe kumai soe wan rapa sartu kana lalanga ngaron de kampasu men
Radio Bulan do Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Radio Bulan do Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. From so far across the floor now, baby, that's nothing new. I've watched you so many times.
And the way you make me feel inside, what can I do? I can tell you got your pride now, baby. Come to me, well, let me ease your mind, oh babe. I got the remedy, yes I do. Now give me just a little time. You read my mind, girl, I wanna shake you down. I wanna rock you down. I can give you all the loving you need. I'm gonna love you. Come on, let me take you down. Well, we'll go all the way to heaven. Girl, I've been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear, Mama, oh, babe, few minutes. I'll just do this and you know you did. I wanna shake you down. Oh, baby, I can give you all the loving you need. Oh, come on, let me take you down. Well, we'll go all the way to heaven. Eeny, meeny, miny, mo. Come on, girl, let's shut the show. I can give you all the loving you need. Roses are red and violets are blue. I'm gonna rock this world for you. Hey, baby, we'll go all the way to heaven. Come back, shake you down. Girl, I wanna shake you down. I can give you all the loving you need. Na sa boleh turun kena marama daru kena ngone leo Gregory Abbott weekend na kabdi bing grabe din dai shake you down. Dura kama kausar weekend to yasi na 5 na rosa kali miniti. Ona kere cuma tangan muni bibu soci ni wasabore takacukan di kerono bitan lo batake kone lulu lebu ni Divine Fijian Home Care Mr. Puasa Kuritamana. Kersabakan taru tal cuma na kabinang ni ko usabo bibina katalenga ni sa cukup talenga don na witalan noa ke na ndona wekan gundendre sarangoma na sana ba urang ora marama kili libusar na ndo bono lomani bici bakatal ngakina na bono lebo merke ba mi bici goberto na hulioti mai na andi da kombau school ra sureci mai merra mai tal nota kamanda oya na mbula nei kona marama ndabi talo takasa chuka ni rasama itakali na kita maliwa na bitin sing sauci sar na maru ital chuka na ngon resik binang ni kuwa Miss Taufa va Catalinda chuka wawa chuka menta warakira usarongo chuka na domon resemberangan new sereta mer lurei mai na eka binang ni kuwa bagon total sa baka sabuito na bagon ni binaka kena bagon bula Wiki mnio ni sangi siamo cuma mai na radio bulon dobat. Tundu tungan kira ni radio bulon dobat na bingono tu to sarelo benaka. Nangon ni sasia mamikina. Ninge do tu dengan wekanda mai tabua osuli ngai kebona loloma ngai wasia tuyani. Baka biokani na ekabi de pingarapi enteng tai. Si pikanta na 5 na rosa nga bulu kabitu na miniti sama dan mata labi na maramanggo. Kan gak usah rongo di kemuni juga ya nih. Au sanga ngani laurai. Oi, isa may maramaweka. Ono numan tiyo ni na laurai mai. Ngo do talakyan na bugu-bugu po irton na wekanda. Oya, pasti tiro to apa? Kailan ni kem sana rongo di kemuni cuma taka na kabi ni kuwa mo di natal lo manta. Meba kana kini bakarau ni pa mantal te kemuni manta. Na biki mami ni sembere toman juga na do vital no na kabi ni kuwa. Na ba lebu na kango au kila ni lebu weekend anda baru rongo tiku ni kuwa sanda kila makau tunga na leo ni rango ando boleh tuku mai biti ya au kila ni nondaru lutanga ngani kuwa me utala no ba leka leka ngai na buku ke mami
Na abuliote andi da kumbawe na bokunine mami lolo sitaka ka kenukuri ke marota ka nanonambula na ni maminga sinibuliliw sa may takal me baka ni sabare takatiko na singapore wai may viti au kila ni rasaba ka baka roti ko may suba beratala na marama Dr. Tau Fabratale me na lembulu ya nelo la sinio tiendo na lotu na Bud Street e suba na kabindaindai wala na kaloko tiko weekenda California tol na kaloko mai viti na tege buki na live streaming so au ba bina kani ba unda na soli me rawa new ba bina kataka na bulaya maya ronga tiko ndona non rawe tala noa wata kei do talanga na wekanda bulioto tarisi bunindilo na nona tala no ni maramango e sudu mai lombi mai na atu e sawa na turanga tamana o nei tala Moses Bakatali na maramatina na wal ni eta e maramani so ye ke mai ngau gai do vele se akio nei tala ko e bakabuna na non rato ve to ki akitala nga baka matabu bale Aurongoda ni sauti mai ya lombi ka ko ni kila ira bina ka kede na bu vale le sota vate kere sa na nona bula boli mai ni senga ingone le sara to kisar mai bureta mai wala o kila mai i tal talikina na turanga na tamana ka nasio buningone alnieta bureta sa yoko maramani so yeke mai ngau e mos tu so yeke na veka mga andro vital no kina na ni mami ba ni binakataka na nambula ni bengarabi e sengo nga e veke mami na bulioti na nonda vitia me ba sa ba ni binakatatu kin no nambula na turanga prime minister na dona nona itutuko na noa ba talakina wasa pasifika deo saranga ni na be sa ura au kila ni senga ni ndondonu au kila u dala mbeka tu me undona ngone leila i bate ki au kema minata matalalai me uwa matala takana no nambula na ema minga sinibuli tege bu ni sabela ko yake sale ado mai na tamba ni buli sanga indingi te ko me sebu ni marama to ke me le inga sinibuli tale ena korni buli akadebiki no nambula me abulikina era wa